video mana skip suara. Pinsu ini ke kam internet mo. Mata. Karena direct. Duke 290. Hakane ka pinsu ini ke video bangan batas kemat bangam. Kedu you try yung nakabike nolong. Fully loaded. Ka bike ba fully loaded kena ka KTM Duke 290 one piece dong na apo ribhoy mo. Ana ka ribhoy jungi ka debe one piece kena namar ba udah nu malik jangan dengan baik so kendu ipis sepang mo te akane nang sependai nang mentah nang sepang nang sependai unu air racing exhaust ba loud ha so semua ke sound kan ero arta nalor kata pek ini ki underbelly ayu jangan fi underbelly te don la ilang la set rong ilang pen hapor mid am kana long unique fi kandet te mostly kana ka ibang tam kada double disc one side not working one side working mo kana pen fi pek na dong calipers jong bibers ते करने सिलियांग कम दोन कैलिपर है ते रेड बुल स्टिकरिंग पूरा एकदम ना एक्स्ट्रा किट पूरा एकदम मजा करके कैसा लगा बाइक बाइक को अच्छा लगा बहुत देखा ना ऐसा बाइक ना वन पीस देखा फर्स्ट टाइम देखा फर्स्ट टाइम ब्लैक रेसिंग थीम का ऊपर हाँ रेड बुल तेगम bang oi pi kana ki extra kit mo pe haner lai lolong ai design nya pi Duke 290 kalong ibang ha rukuman ka shape ka iro tanor kata kini kidiki dan bakalang tip udah break ayu RCB try jangan u master cylinder u RCB try te bana rahmat fog light te mentade ha mengela jungi kila bon mo kana ga fog light ya bisa syu te kana ram pani fi kini ki winglets jangan ka headlight mo ka bawan unique bawa one dur ha pen pani fi mo masap ni semen sepang mo pai kalau kataru kana ka jong kana ka kana fi jong kana klet kandet mo man kan mau sama kandet mo kana ka di ka gat nyong radiator fi nga klet man sa klet mo sa ium tu te radiator gat atu te unero walking mo uba yak ki unero tenalor tu te kini ki adjustable me tenero pa ipni fi na tiang penisuk dan cinematic sekenit tengen so nya so personal ka sound fi kam no kalong mentah ngan bersosial sound te din so nyak mo seperti itu mo te snap sound petang sistel bek ini gijuk ang company KTM te kana ka mic ngala pernah ene pin semua ka sound kuno kawan bang dan kana ka ba ritmo sound kalau kami Firefly ro name kenaran nomor AR racing mo u exhaust babang mo snap exhaust lock apa tu long tu long penyiar itu ada ka skor nomor basa dia sampai sen kuma ka taka ayu mo tepek nana explore pe tak kendit then off sama lama single menyeng mo kana kan nak baik jadi one piece lah nari boy try dan bakalang but aware of ini exhaust jika nak baik ada BS6 une u ben pai wana na napok mo ne napok tu sana umi telah penat juga BS4 dah penat di BS4 pak kawan direct hang ne mo kawan ane te kami benane hindri dawan nak BS6 pak kawan na napok pi ane kum tu kawan am te kaum yo tu ground clearance nampak te perlong mentang instant nega Duke mah nyak dit ka bike fully loaded na dong sedong te igum noi ngamon resong bike la slam di song bike khanya am ya habi mon le cha highway te tanghane hima ngan Tesla ne sampai cibit da biang highway kamno tiang instant sa bike te bos mo bi ka sound snap ka sound mo kamno kata bos soft tak, mana? Te kapa pataka, dia ingin round natu, untuk natu itu, ingin round si round, benar long.
helmet lo mo. Nomor ba. Semut ra ban nya serong. Teh nya bun ra ya. Memang wan kami jantit kapawar yang kena diuk bala bala change u pe cewe na une ben pipe dia kala kami increase kapawar kini kasau nu nak sound rock dia ba bang ha na pisong ka bike bin snobe ba agimana dia ada pisong ka bike mo Pinsko be bafi feel ka to power beli baga is huge machine gyong mo uti ben pai mo ba change uti te ka sound kala per atat bang rabangnya te soba man map nga kawai barang mut ban test nang te tambang iba ka don siap em te montor ngai nasrok tanate kendit ngai te nai complain ka tu mo kendit mo ya long ya nai kenge gitu te personal ka sound las te insop chibit te nya asrok na kamno namar don GoPro don ke sound kendit mo Te Rosario best brother mah ona ba latrim sau gai ban modify ka bike Baru try na ka bike ro dini ba Rosario hi te laler hi mo ban modify te ya kalong unique ba ka bike ni es neda tigipor ka dega size 180 ne 200 kana ka tire pendayam tala i huge issue tamatala i kam sting na din andai nang i huge nang i long i he dah mentahi tiang salah pada next vlogs. I hope you enjoy the video kini kan ya saya baik semat ya lada tenang sebab like share mah masuk komen kendit banyo kan banyo support banyo jempesan bukan support dengan mah aku small content creator mah syonga small youtuber ya let's go na pa next vlog.